byose birihuta ariko kandi kugira ngo bitagusiga no kugenda ukagendana n'umuvuduko TV of course on YouTube. Reka twashimira abagiye babikora mugiye mukora subscribe ndetse munagenda munakora kukazogera kugira ngo makuru yose ajya bageraho. Nabone mutarabikora mushobora kubwirana mukagenda mubikora byashobora kuba byiza cyane. Reka mbashimira nizere ko mwese mumeze byose birihuta ariko kandi kugira ngo bitagusiga umuvuduko TV nicyo kiri cya gisubizo. Reka dusuhuza abantu bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abantu batandukanye. Iyi nkuru tubafitiye aka kanya tudatinze ni inkuru yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze gushyira ku isoko umuti w'icyorezo cya coronavirus, hanyuma abantu bagatungurwa n'igiciro gihanitse leta yashyizeho. Hanyuma ni ikigo cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gikora imiti cyitwa Gilead Sciences cyatangaje ko umuti witwa Remdesivir ufite ubushobozi bwo guhangana n'ikibazo cya coronavirus yo mu bwoko bwa COVID-19 ugiye kuzajya ugurishwa amadolari y'Amerika 390. Ni ukuvuga amafaranga y'u Rwanda asaga 370. What? Kuri buri gacupa, ibaza agacupa kamwe amafaranga y'u Rwanda 370 cyangwa se amadolari 2340 amafaranga y'u Rwanda angana na 2,200,000. My friend, cya cyorezo kiri serious mu gihe cy'iminsi 5 uyu muti ushobora gufatwa mu urumva ko rero ntago byoroshye. Hanyuma Gilead Sciences ivuga ko iki giciro aricyo kizajya gicibwa guverinoma za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibindi bihugu bikize ku rugero rumwe mu rwego rwo kwirinda ibiganiro bishobora gutuma gutangira gukoresha uyu muti bitinda. Hanyuma umuyobozi wa Gilead Sciences uyu nguyu witwa Daniel O'Day yagize ati twifuza ko nta kizabangamira ikoreshwa ry'uyu muti mu kuvura abarwayi. Iki giciro kizatuma abarwayi bose ku isi hose babasha kubona uyu muti. Bisenseka rero abarwayi mwese muzabasha kubona uyu muti. Iki kibazo cyo kuba igiciro cy'uyu muti gihanitse cyane, Gilead ivuga ko iyo urebye amahirwe ahari yo kugabanya amafaranga ibitaro byasohoraga n'amahirwe yo kurokora ubuzima bw'abantu, amadolari 390 ari munsi cyane y'igiciro uyu muti ufite. Turi umuvuduko TV, ibintu byose birihuta ariko kugira ngo bitagusiga kuza ukagerageza gukora subscribe nicyo gishobora kudufasha. Mu gihe rero ibi biciro bireba abarwayi bafite ubwishingizi bwa leta, no kuvuga ngo abarwayi bafite ubundi bwishingizi bw'ibigo byigenga bo bazajya batanga amadolari 3,120 mu gihe cy'iminsi 5. No kuvuga angana n'amafaranga y'u Rwanda 2,992,000. Urumva amafaranga ntabwo ari make. Ku rundi ruhande mu gihe ibi biciro bireba abaturage b'ibihugu bikize, Gilead Sciences ivuga ko yagiranye amasezerano n'ibigo bikora imiti mu buryo buhendutse, generic manufacturers, mu kugira ngo bikore Remdesivir ku buryo izacuruzwa ku masoko yo mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere kandi ku giciro kiri hasi cyane. Hanyuma hari hashize amezi 2 Gilead Sciences ihawe uburenganzira bwo kuvura abarwayi ba COVID-19. Ni virusi ya coronavirus mu bwoko nyine bwa COVID-19 ikoresheje Remdesivir, ariko ubu nibwo itangaje ibi biciro by'uyu muti. Turibaza tuti ni nabahe baturage, n'abaturage bangahe bazashobora kwigondera iki giciro. Twagiye tubona leta zitandukanye zirwanira kujya mu bihugu bikize cyangwa se biteye imbere, nkeka iki kiri bubakome mu nkokora. Ese ibihugu bya muri Aziya no muri Afrika by'umwihariko munsi y'ubutayu bwa Sahara, iki giciro baraza kukigondera cyangwa barahebera urwaje bavuge bati ntabwo tubishoboye, reka tuharira abandi baguzi ku rwego rwo kugira ngo nyine batagira iki giciro. Twabibutsaga ko ari ikigo cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika
gikora imiti cyitwa Gilead Sciences cyatangaje ko hari umuti witwa Remdesivir ufite ubushobozi bwo guhangana na coronavirus yo mu bwoko bwa COVID-19 ugiye kuzajya ugurishwa amadolari y'Amerika angana na 390. Kubaza imibare no kuvuga amafaranga y'u Rwanda asaga 370 kuri buri gacupa kamwe, cyangwa se na amadolari angana n'ibihumbi 2340 na amafaranga y'u Rwanda angana asaga miliyoni 2,200 mu gihe cy'iminsi 5 uyu muti ushobora gufatwamo. Ntabwo rero bizaba byoroshye. Reka dusuhuza abantu bari mu gihugu cy'u Burundi, Tanzania, abantu bari hariya mu gihugu cya Uganda ku murwa mukuru Kampala, abantu bari hariya na Mirembe, reka tubasuhuze cyane, abari Nsambya n'ahandi hatandukanye, abari Mbarara, Kabare n'ahandi. Rero ese bizashoboka ko ibihugu bitandukanye bizabona uyu muti kandi wo mu uzavura icyorezo cya coronavirus? Twabonye ko rero abantu cyabahejeje mu nzu mu rwego rwo kubura uyu muti, tukibaza tutase wa mugani bagiye batanga ingero bavuga batukurikije igiciro umuntu atangwaho yitabwaho kiri munsi cyane yari amadolari asaga 300 y'uyu muti ku gacupa kamwe. Se leta zizafasha abaturage bazo? Se nta kuntu uyu muti watuburwa ukaba mwinshi cyane mu rwego rwo kugira ngo batagira? Hari benshi bagiye bazana speculation, mwagiye mubyumva bati iki kintu gishobora kuba cyarakozwe mu rwego rwo kugira ngo hazazemo ikintu kijyanye n'ubucuruzi cyangwa se n'ishoramari, ariko kugeza ubu nta makuru arabonwa, kubera ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabaye ipfundo ryo guhangana cyane ko ryapfundurirwa mu gihugu cy'Ubushinwa. Bamwe mu badokiteri batangaza ko igihugu cya Amerika na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa hari aho bihurira n'iki cyorezo cya COVID-19 nyine. Ni ukuvuga ko abantu bibazaga bati se haba harimo ubucuruzi butandukanye n'iki? Hari n'abagiye tunga gatoki umuherwe Bill Gates, bavuga bati Bill Gates ashobora kuba hari ukuntu ari kubigenza yenda ngo agire rero urukingo nakumuti, bavuga ko wabonetse muri ubu buryo, ariko ntabwo tubizi. Twagiye tubona ibihugu nka Madagascar bigenda bigaragaza ko byashyize umuti hanze uvura iki cyorezo cya coronavirus yo mu bwoko bwa COVID-19 ihangayikishije isi. Murabizi ibintu byose byagiye hasi, imikino yarahagaze, ariko kandi twagiye tubona shampiyona zifungurwa nko mu gihugu cya Espagne. Ikipe ya Barcelona ejo bundi yanganyije n'ikipe ya Atletico Madrid n'ibitego 2-2 nyine. Hanyuma ikipe ya Arsenal mu kanya nabwo imaze kunyagira, ndumva ari Norwich ibitego 4-0. Urumva ko bongeye bagakina, ariko kandi abantu bakomeje kuguma mu rugo. Hari ibintu bidafunguye nk'utubari, utubyiniro mwigeze mubyumva muri Korea y'Amajyepfo, hari Seoul aho bari bafunguye akabari n'akabyiniro, ariko umurwayi ngo akaza gucika akajya kubyina bakajya hanze. Ni ukuvuga ngo igiciro nk'uko cya kigega cy'imari cyo ku isi cy'isi FM cyavugaga ko ubukene cyangwa se igabanyuka ry'ubukungu rishobora kuzagaragara ku isi, se uyu muti kuwukoresha byaba ari byo bihendutse kurenza uko bareka abantu bakaba bagumye mu rugo? Twero turi Umuvuduko TV, ibintu byose birihuta, ariko kandi kugira ngo bitagusiga, Umuvuduko TV nicyo gisubizo. Reka tubashimire kandi tubasabe gukora subscribe. Twizere ko muzakomeza kubana natwe mu buryo butandukanye. Ciao. Ikomeza umuryango we ndetse n'umuryango nyarwanda muri rusange, kuko ubuze umwe mu ngabo zafashaga mu gucunga umutekano ndetse no kubungabunga amahoro hirya no hino ku isi. Imana ikomeze ibane natwe.